Jeste li ikada pomislili da se upravo sada, baš u ovom trenutku svog života, nalazite upravo tamo gdje biste trebali i biti? Verovatnost da je tako vrlo je mala. Baš suprotno, zasigurno puno više energije i vremena trošite na razmišljanje o tome kako je neko drugo vrijeme bilo bolje ili kako bi sve u vašem životu bilo dobro samo da. Razlozi zašto odgađamo sreću ili jednostavno zaboravimo uživati baš u ovom trenutku, možda će nam se jednog dana činiti banalnima. Uprkos tome često svi padnemo u zamku razmišljanja poput samo da upišem fakultet, samo da dobijem to dugo očekivano unapređenje, samo da imam veću platu, samo da sam mršavija, samo da pronađem ljubav, samo da imam auto, stan. I tako u nedogled čekamo svoju sreću, jer uvek postoji neki razlog zašto naša sreća nije potpuna. Dani prolaze u razmišljanju o stvarima koje nemamo ili onima koje nam ne idu od ruke, kao i stvarima koje želimo promeniti u našim životima, a puno premalo o onima koje su dobre, pozitivne i onima koje su nam baš kako treba. Trava je uvek zelenija na drugoj strani. Pazi što želiš. Poznata je izreka koja na najjednostavniji mogući način kaže da iako nam se ponekad želje ispune, to ne znači da ćemo tada biti srećni. Zgrabite svoju sreću sada i ne odlažite je. Sigurno postoje mnoge lepe i dobre i srećne okolnosti u vašim životima na kojima možete graditi taj osjećaj ispunjenosti i zadovoljstva. Samo ih treba spoznati. Kakav god vas problem tišti, kakva god briga i situacija, prihvatite činjenicu da ste upravo tamo gdje trebate da budete. Preuzmite odgovornost, zgrabite svoj život i veselite mu se, jer upravo na taj način svi su vaši problemi već unapred rešeni. Ako mislite da je sve navedeno za vas preteško, imamo vežbu za vas koja jednako dobro funkcioniše kod onih više ili manje negativnih osoba, ali koja također pomaže i onima koji inače imaju pozitivan stav. Vežba 3 blagoslova ili što je danas bilo dobro. Osmislio ju je Martin Seligman, jedan od začetnika pozitivne psihologije. I jedan je od najuticajnijih i najcitiranijih psihologa današnjice. Iako se vežbe zahvalnosti provlače kroz mnoge self-help knjige, ova vežba razlikuje se po jednom, a to je da nakon što zapišete 3 dnevna događaja zbog kojih ste zahvalni i srećni, morate i odgovoriti zašto. Na primjer, hvala što sam uživao na kafi sa prijateljima i odgovor je zašto? Zato što volim društvo i moje prijatelje. Shvatili ste, čim odgovarate na još jedno malo pitanje zašto, dobijate u stvari još jedan blagoslov. Nastavite tako 3 puta, sve zapišite. Biće zabavno pročitati šta ste napisali kasnije. Osmeh i dobar osjećaj su zagarantovani. Probajte ovu vežbu ponavljati barem 7 dana i samo gledajte kako vam se život menja. Ako vam se sviđa ovaj video, pogledajte i video koji se trenutno nalazi na ekranu.